Nenad Lazić Neca kaže da mu se život raspada nakon realitija, te da ne može da se oporavi od šoka što njegov otac živi sa ljubavnicom, a mamu i baku napadaju na ulici. Podsjetimo, Neca je rekao da mu nedostaje reality, te da ne može da se navikne na slobodu, s obzirom da je preko 9 mjeseci boravio u Beloj kući. Tata više nije sa nama. Moj tata je opet uradio istu stvar moje mami, koju je radio pre 10-12 godina. Ono što je obećao meni da neće da uradi, on je opet mamu prevario. Tata već evo 6 mjeseci živi sa drugom ženom, rekao je Neca i otkrio šta trenutno njegova majka doživljava. Moja mama trpi javni linč, javne uvrede da je ružna i odvratna, a moja majka šta je sve doživjela u životu, ja mogu samo orden da joj dam. Ona jeste propala, sumnji se da ima kancer. Moja majka je ranije bila jako lepa žena, dodao je Neca. Ona više nema suza, koliko god da plače, njoj suze ne izlaze jer je presušila zbog teškog života, istakao je Lazić.